Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu di sepanjang hidup kami. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab Hakim-Hakim 13. Ajarilah kami ya Bapa agar kami mengerti isi firman-Mu. Dan ajarilah kami ya Bapa agar kami hidup seturut dengan firman-Mu saja. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tubuh si Simpson, bangsa Israel erdosa kaman Tuhan. Emaka iplepasna bangsa Filisti engkuasai bangsa Israel 40 tahun dekahna. Ibas paksa elik sekala dilaki i kota Sora. Manoah gelarna, ia ibas suku dan nari. Deharana labanci mupus. Sekali jadi malaikat Tuhan cidahkan bana mandiberu janah nina. Lakam pernah mupus, tapi lanen dekah nari mehuli kulandu. Ipupus nus kala anak dilaki. Tenggeti maka ula kam minum anggur entah bir, ulapan pangan pantangan. Janah kenca tubuh anak labanci igunting dubukna. Sabab tang-tang tubuhna nari anak enggo indesken mandibata jadi kalak nasir. Ia pagi mulahi Israel ibas bangsa Filistinari. Maka laus diberu ikataken naman perbulangan nina. Sekalak jelma ibas dibata nari enggo jumpai aku. Janah potongenna bali ras malaikat dibata siman kebiarenken. Laku sungkun ijanari ia reh. Janah la ikatakenna gelar naman bangku. Tapi ikataken naman bangku maka mehuli mekulangku gelah kupupus sekala anak dilaki. Ikataken naman bangku maka ula aku minum anggur entah bir, entah man pangan pantangan. Erkiteken anak iendesken ku dibata jadi nasir gedang geluhna. Maka ertoto manoah ku Tuhan nina. O Tuhan, suruh mulihkan jelma ibas dibata nari ku kami nuriken kai arus ibahan kami kenca tubuh anak Ibagikan Tuhan pemindon manoah, maka mulihkan malaikat ndai kudiberu sanga ia kundul ijuma. Perbulanganna manoah laras ia ije. Maka minter ia kiam jana ikatakan naman perbulanganna nina. Nenme dilaki sireh man bangku ibaswari si enggo lepas. Icidah kena bana tole man bangku. Keke manoah maka ikut kenan deharana. Idahina dilaki jenari isungkunna nina. Kamkin dilaki si marenda ngerana mandeharangku. Nina jawab sa. Maka isungkun manoah kai nina adi enggo pagi seh si ikataken kai arus ilakoken anak kuga pagi kegluhenna nina malaikat jawab sa. Arus maka ingat deharandu tuhu-tuhu ngikutken krina si enggo kukatakan manbana. Laban si ipan na kai pe sirehna ibas batang anggur nari. Laban si inem na anggur entah bir. Laban si ipan na pangan si ipan tangkan. Arus ilakoken na krina si enggo kukatakan manbana. La ia teh manoah maka malaikat Tuhan kap maka nina manbana. Ula kam laus lebe. Gelah kutasakan kambing nguda manbandu. Tapi nina malaikat amin na pe aku langa laus. Labo banci kupan pangandu. Tapi adi atendu nikap kenca. Tutunglah jadi persembahan man Tuhan. Nina manoah, katakan man kami isi gelardu. Gelah ia teh kami pehaga kam kenca seh katandu Nungkun malaikat nina, engkai maka merincuh kam meteh gelarku. Gelarku gelar si mejin kap. Kenca bage ibuat manoah sada kambing muda ipersembahkena ibabo batar-batar batu man Tuhan. Si ngelakokan perbahanan si mejin. Sangan nangkih gebu api ibas batar-batar nari. Manoah ras deharana ngidah malaikat Tuhan nangkih ku surga arah gebu api Kenca bage ia teh manoah maka jelma malaikat Tuhan kap. Maka ia ras deharana nembah ayo naseh ku tanah. Kenca si lane pernah idahna malaikat Tuhan Nina manoah mandeharana. Ugapa pe kita mate erkiteken enggo si idah di bata. Tapi nina deharana jawab sa. Adi ibunuh Tuhan kin atena kita. Labo icidah kena enda krina. Ras labo ituri kena perkara-perkara enda krina manbanta ibas paksa enda. Ipupus diberu sekala anak dilaki maka Simpson ibahanna gelarna. Anak reh belinna jana ipasu-pasu Tuhan ia. Maka kuasa Tuhan mulai pegegehi ia sanga ia ikelang-kelang sorah. Ras estaul ibas perkemahan dan. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Amin.